Ekhaya cha ngiyethake ngihlambuluko namhlanje ke ngikhuluma iqiniso nje kuwumsombuluko wemkhaya yazi kade ngicabanga ngoKhuzani man uyabona uKhuzani mfowethu kade ngilalela abafana kade ngifake igcoka melisha ngathi ngifake uKhuzani hayi mkhaya hayi ngeke uKhuzani akamiyeke lo mfana man ungaphansi kakhulu nina ngoba bafethu niyakwazi ukuxhumana noKhuzani ngicela nimtshele nje ukuthi mayekhipha nkosi yami akayiyeke lo khalulu yabona lo mfana lo anisidalo lo mfana lo mawuzofika naye isasa nje ufuna ipension lapho ungayithola uyambona lo mfana ukhubazeke ngayo yonke ingqondo nengqondo yonke into nje yebo shem kukhona ingoma zakhe ayishayayo uzizwayo ukuthi shem naye nevoice yakhe yayidelela ukuba umculo kodwa hayi adelela ngalendlela azadlula ingoma yakhe yabona so mfethu manibona uKhuzani nimtshele ukuthi ukube kuyenzeka ubezoyeka ukudelela avela ashaya ingoma kuphela abajwayeza abalandeli bakhe yebo ngiyazi ukuthi uyabelieve ekuthenini kahle but mfowethu mina ngiyasho uKhuzani uhamba yedwa mfowethu manje anginayo inamba yakhe so bengithi ungidlulisele umyalezo hayi ukuthi ngoba la ngifuna ukusebenza naye ngoba ngiyafuna ukusebenza naye kule album engiyenzayo angazi ngizomthola kanjani kodwa nje kulabafana labo yena mfana ngimfavor kakhulu because uhlakaniphile akayeke ukuchonsana nesidalwa igcoka melisha likho ezingeni laKhuzani hlobo bafowethu hlobo uKhuzani hamba yedwa usesezingeni lokuba acula into engengqondo hayi into ezomehlisa isithunzi lo yisa abantu ngiyacela bafowethu ngiyacela mkhaya ngiyaxolisa ukwelula mfowethu indaba kade ngilalela ingoma hey sekuze kohamba ugesi la ngilo ngilalela abafana ngibeza ukuthi bamakhosi kanjani cha uKhuzani shem hayi ngacishe ngimbeke yebo nginenkani ke phela ngeke ngilo ngithi umfana uyinkosi yami kodwa nje akekho ezingeni lalowo yamfana uKhuzani usesezingeni lokuhamba yedwa manje asho nje ukuthi bafana bami angisekho ezingeni lami manje sengihamba ngedwa ngimountain leyana uyinkinga lo mfana.